MC wa municipality Caleb Muthethia naritete mukana kibara bakubangania maandamano royo ya kwebelia kawira Mwangaza obisini akiwa atetikiria winyangia wa ntine yawe narawete baraba kwenda kuandamana babatere kwithira bakiandamanira wadine chiote kweyotrimana na mutindo akiwa kwino wati bunene bwa biashara kwinyangwa na mineretie makareka ya maandamano ya kiume kithiru na arana baskuru ya primary bonekanire kuringithwa nene. Ntuko ya rojwa kariba mero beregeri kuthithia kana kuandamana kiri matauni mwanyanja mero bakende kithia kawira Mwangaza gakana akiari MC wa municipality Caleb Muthethia na ugete baraba kathithia maandamano baja thithia na there bate kwenyangi ntobia mwingi kana kuthukangia biashara chanto ndonere njire sibitari antu bagwetia mwanki na njireje kumethithio re thithirwe kuringana kagita karereo na thinerere ayo itwije kurinya ambulance yegwite njirene withu kiburu. Some facilities are very unique itebati kuthukaua kingi Caleb na ugete kuri na ntumirie kuga bamwe bakari bamero bakauma timao mawa tigania na bange kuma nkubu beje bathithia maandamano mutindwa Caleb ariuga ntu baba bati kuandamana kwao nikiria kuga bareja mutindwa bakangaratania biashara ciao na geshetia bo batetekeria kaire ntobia obithira bikenyangwa kana biashara bakandamanira na kwao maandamano jatia maandamano ibandamanira no kwa bakeji kuandamanira municipality nuntu themo bakuji kuandamanira naja no bakuthukia biashara cietu na nethirite na ndageshetia bo batetekeria kaire intobia kana biashara bithira bikenyangwa kaire kagitene kamaandamano nkwendi kumeke a warning tatu tuona biashara cietu igitonyerwa tatu na tutugatonyera na maandamano jo na nditwaminya twikurwajo nuntu jatithwaje maandamano jaki thiria kiboba kuandamanira kiao bethukaia kiantu bangi bungi bwa gutegera Caleb ariorio kagita mtu andamene tonya maskuru batekeje kuringithia kithomo tanjuma nthiru andamanaji ria bambiri kurwa boriti tone batonya cukuru inana na ria batonya cukuru iria itwije na takwa karire tiangas tiagererwe nenya imwe tiagwa cukuru. Let us avoid kwete nyagi cukuru anu tonana betu benao ke reporter teto chiawero rea kwa rietwa ni mutuge kare.